Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa voin hi January ni riat ania thil tu le ngai thatu te chibai kan buk theu a chau Kovel history thil thengai lo a thleng thut maya Russian oil phur longlian tak mai chu North Atlantic tuipuya Almec line US chibai ten hanman thut maya Russia le US in kara hetianga thilathlen voi khatna hania anin karbo ruak aso sang tahle hani US in Greenland la katum chungchanga in biak na manga thilchin fel thei beiseina om chhotan mek line Denmark sipai ta chuan order khau tak mai handong ta US in Greenland hi aron runani chuan Denmark sipai jongjong ten order ngak khotlai lowa lokap ngal turin hriat tir hanita hane Iran protester tele security force tein kara tharum thoim beina hachuaka mi somthum paruklai mai nunna anchan toa US President Donald Trump chuan Iran protester te thlawang hawin US sipai te Irana anja chuak mai theini ti asainon leta Iran army chief chuan hetiang thil hi hathengani phot chuan US sian chanlet na natak adong donani hatibok amasain kan video like le comment te milopek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau hane ole US in Greenland obbe atum na chu nizan thleng khachuan US sian kaltlang pui zel hatum don ni na hriata White House press secretary Caroline Levitt chuan Greenland hi US sin athunun ani chuan Arctic biala hian China le Russia chu chaktakin dancha ani thaidon ani ti asaya Media ten zona zotlet ngalin Greenland hian US chuan sipai mun pui hanai sareng toa ti chuan Greenland hian sipai tamjok po US hian adu chuan ada thei boka US ral thuam le bungrodang te po dalu bel thei ani don boka mase chu tiang kara chuan US in Greenland hi thunun atum don ani chuan englok nange US hian anei beldon tin zona hanjot let ani White House press secretary Caroline Levitt chuan Arctic biala hian US in mun tamjok athunun theidona China le Russia baka kan melma ten hebial poimo taka hian in kulna hanai ve boka chung lakatang chuan US sian beina hatok thaya mase US sian Greenland hi kan thun huaya kan dani chuan chung beina om thei jongjong chu dan cha ani thaina turin US sian rom hana fel tak akal puyani hati nizana White House press secretary Caroline Levitt thu se tranga halandan hi chuan President Thuthleng alwale nu loka Donald Trump Greenland hi leyemo lakemo hantum donani ti asoi chu tunthleng hi chuan kaltlang pui hanlatum jeldon nin hariata ti chuan hebo ruak lian tak akal chome ka wang hian nimin lama khan Greenland le Denmark chuan President Donald Trump vauna chungchanga hian in biakna nei tura rang taka in mu khom rotna antlenta hani Tichuan nimin lama kanron report tuang khan European leader tele NATO member ramrang rang ten US in Greenland chungchanga hathil tum hi ando dalna salheni ti kanron report toa Tichuan the Guardian chuan nizan zanraito taka khan US Secretary of State Marco Rubio chuan President Donald Trump Arctic biala ramlua tura vauna ati chua chungchanga NATO chunga boina hazwal zelawangin karle kartir lampanga hian Greenland chungchang soiho turin Danish official tenen in biakna nei atumani ti apuanga mase media te zona thren khat achang dulo nuala in do pui panni na nuwa ven himna khau tak lokeng ko thrin tu NATO trangrol pol chunga ngai dani nanglo in thren trang phok kauma US sian Greenland hi sipai thachak na manga alaluyani chuan NATO hi ke chhevek turangai ania Tichuan President Donald Trump administration hian Greenland thunun thaina turin sipai tam tak tirluta in dona atanani chuan NATO alliance chu din mun hlom taka ada don ti na hania chutianga NATO ke chena chu President Trump hian thlentir adu rengem tia hanzona chu direct in achang dulo bok ani US Secretary of State Marco Rubio chuan Denmark kemo sipai inrol na chungchang soi turin kalokal lowa Karle lama anma ni nen kanin mule dona ni hatia chutianga in remna tana in biak na chu kan nei dona chu bak chu soibel thei kanei lawani hati heti rol hian Marco Rubio chuan US President Lonito jongjong te hian kanram himna tana thil hlom te dabau turle kanram veng him tur hian sipai chakna mang turin du than na anlo nei vek to ni hati
Marco Rubio thu soi zel atang hian Greenland lak hi US chuan atum ru hlenin hriata President Trump hian atram khatna tangkhan Greenland lak lu chungchang hi alo soilang photo thina chu hati ratang to khan President hian atum berani hatia Greenland US in anei theidan tur enfia thlai tu US President chun anilo hatibok hetilai hian White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan President Trump hian in biak namhanga in remna diplomacy chu athangzo kaniti asoya mase trulani chuan sipai temhanga malak nairo anhial don lawani ti asoya ni hatia chumi chungchang chu President le National Security Team ta chuan uluk takin han soi homek kani hatia hethil chungchanga hian President chu ain hongzau lea athutluk na po achiang le boka Arctic biela Russia le Chinese in minbei na ti top chu United States tana Traber tura angayani hatia chuwang chuan atim ta chuan Greenland lei theina tur kong hi andapa uluk takin an soi homek kani hati mase Greenland laka thunai na sangber nei tu le anram bungthan ni bok Denmark chuan Greenland hi US kuta hlan mai hantum don lawani ti chiang takin han pongjuita hani Denmark media LBC chuan Danish sipai jongjong tanhena order khau tak mai pek chua anita US sian Greenland harunani phot chuan Denmark sipai jongjong ten zona zot khotlai lowa loka plet ngal turin hriat tirna hanpea chu Europe ramten dan kan nei anga kalpui tur ani dona European ramthrang ten in dona dan anti mai European nation rules of engagement requires chu hetiang hi hania thupek ngak lovin sipai te ronbai tu anomani phot chuan chung ronbai tu sipai te chu rang takin beilet ngal tur ti ania chudan chu engram laka po Denmark chuan akalpui donani tin hanpuanga Denmark Defense Ministry chuan kumsang khachakua somnga pahnia European ramten dan anlo siam to chu ngetak le chak takin kalpui chunjom kantum donani hantibo hebaka hian tukin lama Denmark Defense Ministry in thuchua ansiam dan chuan Greenland hi Denmark pon lampang anga ronen tu le chutianga ron song bol tu anomani phot chuan chuthil chuan Denmark hi atithin ur hleni ti country tira Greenland thirkar hi sipai chaknam hanga lak tum tuemo leitum tu po lowom sela sipai chaknam hangin chutiang chuan hanla don lawa tin lei thei ani lawa Greenland hi zorlai ni lo ti country tira nei hantibok Kovel boina sang chungchanga hian kanchannel tang hian rindan satlia mai kanron report ngai lawa thilthlen dan diktak omme ka tangin thilthlen zel dan tur Kovela expert thiam tak ten anthlir dan te kanron report thina Venezuela pokhan US achelawang ti mitam tak anoma mase kanron report toangin US chu achetangeya US le Greenland inkara thilomme ka po hian mithiam tak expert le analyst sengemozat ta chuan anrin danin US hi sipai chakna mangin achet ngei anringa churin dan chu nizan thlengkha chuan nem nge ani chunjom ta zela White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan President in alopom toangin sipai chakna manga Greenland latur hian US sipai te hanin peitoa President Huile hruaitu masa te khan chutianga sipai chet tirna tur chu anhol fauti countrya achan chu kanthurol pui ram ta chau nilowin Kovel ram jongjong ta tan anin hon thin wa ngania diklo le rap thak berjok chu kan melma telaka po President lonito thin te kha anin hongfo thina chu chuan ati doi japani mase President Trump hian chutiang chu ati vedon lawa duthan tur om thayang jongjong ngai tu chungin sipai chakna man atrulani poin thutluk na traber chutiang chuan asiam dona duthan tur option jongjong chu dokana hengtiklai poin aom renga mase hei hi kasoi mayang President duthan namasaber chu sipai chakna ni lowin diplomacy ani photo ni hati Nimin Khan US President Donald Trump chuan US hian NATO hi atha tham don lowani ti asoya chuti rol chuan trangrol pol NATO chu asoi selboka Truth Social heti hian posa kantan hanom lawani poin NATO tan hian kanom rengdona mase hei hi NATO hian aria ta poimoa US tello chuan Russia le China chuan NATO laka launa engma anei don lawani NATO member ram tamjok ta chuan anram chum de chuan GDP tranga za pani vel NATO an chungluta chutiang chuan kalolan ma hunrei tak atang to khan han local toa member than khat ta chuan an bil po an pelawani hatibo
บอยนัชชุมชาตักเล่บรวกริดตักจูไอ้มุงชาวมุบมุปะเองตินเงทิลเทนเซลโดนตีจูลงไอจังพดไม่เตียงรัสเซียเล่ US อินคาร์ปอฮัทฮัลโลตะเวียวไม่นิจันดาร์สรีเล่มินิสซอมปฐุมเบลคาน US European Command จวนเอ็กซ์ลามาโพสรันเซียมิน US Federal Court ติน Arrest Warrant อเปกชวงอินนอตแอตแลนติกตุยปุยา MV เบลาวันรัสเซียลงอเมกจูมันนิทูฮันนปวงUS เรกนะ US สังสนจุงจางดันโบเชียตนะฮันในวางอินทุบวยเสียมสักกันนิทูฮันปวงบกอันนี้แต่การเดียนจวนเฮลงอันนัทกตูครูเมมเบอร์เฮาตจูอันทุบวยจุงจาง US สังไงตัวนี้โดนนิตี US จวนอปวงอันนี้ฮันตียาเฮติไลเฮียนรัสเซียจวนนัทกตูครูเมมเบอร์จงรัสเซียนมีตจูอันวายินรัสเซียกุตาอารังทยังเปรินลันเล่ตันดิตูรนิตีนเชียตีร์นาฮันติชวกบกรัสเซียนลงฮีเบลาวันเตียเชียตันียาออยล์พูตูลงเลียนตักนียามาเซตูนาจวนเบลาวันเตียสวยลวินมารินราเตียสวยอานียาเฮทิลเทงจุงจางเฮียนเดมอสโกไทมส์สินรีพอร์ตอันเป็กดันจวนเฮลงฮีฮุนิงมจันกัลโตเดซมบาร์ทตบลำปังจังคาน US เฮียนอาวุมจุยตัว US สิไปตละกัตรังอัตลันเชียนฮันบีรัวการหิชุงจัดไม่ US Coast Guard เต็นอันจุยตัวจุดยังUS ละกะดินมุนเตอร์ทงตะกาวเมกรัสเซียนเต็งการลงเลียนตักไม่จูเอสโกตาเวงหิมตูรินรัสเซีย Naval Force เตติร์ชัวจุยฮันเวตารัสเซียตุยปุยลำสิไปจิงเฮียนตุยหน่วยลงเตปอติร์เตลันนิตี The Moscow Times จวนอันรีพอร์ตบอกอันนี้แต่จนไดเรกรัสเซียและ US สิไปเตอินมาชนนาเทงทุดไทยดินมุนาอันดิงตามาเซนรัสเซียน Naval Force เตหันวัฒนมาเฮียน US สิไปเตจวนรัสเซียนลงออยล์แตงการเลียนตักไม่อิรันตรังเวเนซุเอลาปนะรอนกัลจูนอร์ทแอตแลนติกตุยปุยาอันมันนิตีอันปวงตาฮันนิจานะเฮทิลแทงฮีทิลซีเรียสตักนีนเชียตาThe Moscow Times จวน Donald Trump President อันนี้ไว้นี่นา Washington และ Moscow อินการาอินมาชนนะเทงขาดลุตุก Rare Open Confrontation จูอาเทงตาเนฮันตีทิลทันดันฮีเตลมากิมจังโจกินฮันรีพอร์ตไตล่า US จวน December ทลาคาน Venezuela จู Naval Blockade สัสยามสกาเฮฮี President Nicolas Maduro ละกา US ลุงออยเลวนะลันตีร์นเล่ Venezuela ละกา US อินเรกนะอาเปกกันยาติจวนเวเนซุเอลาประธานนิโคลัสมาดูโรมันอันนี้มาคัน US จวนเขาโจกินเวเนซุเอลาลงจลน้ำมุนาลุดเล่ชวกจูเครกนันโจกอาเซียมเลตาตุยปุยเวลาออยล์พูร์เวลปอขับลัดตันยาเฮติยังขวาคิรนักเขาโจกเกันโกอันนี้มาเดซมบาร์นิสมนิคัน US Coast Guard ตจวนออยล์พูร์ตูลงฮี National Flag ดิดโลอาซาร์เนียนเชียตวางินดินติร์ตุมินมันเลวละตัวเฮลงเวกฮีกุมสังนิสมนิปลีจุลัยทาคันออยล์พูร์เตเฮสบลาฟิร์เฟียเขาตานาซุมเสียมนาตานามันเนียอันเชียตวางินเรกนปอเปกอลาวนิตัวติจวน US Coast Guard เตเฮลงเฮียนลูอันเรมติตลาวะยุโรปลำปันิน International Water สาอัตแลนติกฮันนี่มาเซรัสเซียจวนเฮฮีดิกลาวตะกะทิลเทงานียาเฮลงเฮียนรัสเซีย National Flag จูเจียงตะกินจารานียา US เฮียนรัสเซียละกาดาวดัลนาเลียนตักอลันติรารัสเซียลงครั้งดัตเตอร์เบสปอ register รานิเจียเจียงตะกินฮัลังบุกาจูวังอิน US อินเฮลงอาจุยเซลฮีตบสันฮัลตูรินเครมลินจวนอาพูตันิตีนทุชัวอันรอนเซียมตาฮันนี่มาเซรัสเซียเงินนะฮี US จวนเบงคอนลาวินเฮลงมันตุมเฮียนอันจุยตะเจลาจุดยังInternational Water สปอรัสเซียลงจูจุยฮันอิเซลตากวังอินรัสเซียจวนเวงหิมตูเลเอสกอตตูรินรัสเซียอินโดลงเลซับมารินเตทอเลนิคานอาติร์ชวกตามาเซฮีฮีอัตไลลุตุกตะเช็ดนิน The Moscow Times จวนฮันรีพอร์ตารัสเซียอินโดลงเตฮีฮันวัตเลนมาอิน US สิไปตะจวนนอร์ทแอตแลนติกตุยปุยาไอซ์แลนด์เลบริเตนอินคาร์ตุยปุยาลงฮีอันมันตาฮันนี่อันนั้นดูอินรีพอร์ตอันเป็กดันจวนรัสเซียอินโดลงเตฮียนอัตรุลนิพดจวนรัสเซียออยล์พูร์ตูลงชันชวนาตันเฮียน US สิไปเตปอกับไม่ตูรินเชียตินเลออร์ดาร์เป็กซาอันนี้มาเซนินตนมันโลวางินเฮทิลฮีอาเทงตะโลเจ้าอันนี้ US สิไป US European Command จวนเฮทิลตีฮี President Donald Trump มาลักนันหัวยาทิลตีอันนี้ Western Hemisphere เวนหิมนั่นเลเริ่มนั่นเลมวนนะติดเชทัยลงเตมันนะเบนตุรตานะทุดลุกนะเลวเสียมซาโตบอจุยนานิตีอันพวงติจวนเหตียงลงเลียนตักไม่มันตุระ US อินใบปุยทักนะเลวตรอยอมตุรเฮียน
Britain Defense Ministry chuan remti na han pea logistical support an pe ni ti an puanga Britain tuipuya po US sipai te an lu an remti sak ani mase boinom ta chu White House Press Secretary Caroline Levitt chuan hei hi Venezuela Sado Fleet vessel ania US in arek na hnuaya sanction oil a phurawangin manani tin apuang zar hani Maselong hian oil a phurlawani ti Russia chuan an puanga heti rol hian media trend khat chuan oil a phurlawani poin thilrit tak a phurani ti apil dana tangin halang thaya chuwang chuan helong hian ral thuam engemaw a phurpo ani mai thaya US chuan danbo chet na han na yawangin helonga na thok tu crew member ta chu US angai an chung thule an thu boi hi relani donani ti an puang ta ani ti chuan ni zan reilam panga khan Russia Foreign Ministry chuan thu chua anon siam ta helonga na thok tu US in naman ta chu diktak le zaum taka US sian lowen kol turin an phu tani ti an puang phota ati ratanga thil thendaneng kim mai US in man tuma aum zui dan jongjong chu uluk takin an thirnonani ti an puang bok ti chuan ni zan lai pel nu khan Russian mi helonga na thok tu jongjong ta chu dan bo chet na engma nei lo US in aman te hani wangin helonga na thok tu jongjong te hi harang theyang berin US hian a chua zalen turani ti hi Kremlin thutluk na ni tin thu chua anon siam ta hani hei baka hian Russia Transport Ministry chuan thu chua anon siam boka long hian US tan poisoi na hanai lowa dan bo chet na hanai lo boka Khovelin tuipui lampanga dan ngetak anai International Maritime Convention bo chet na pakhat ma nei lo chu US sian amanani hantia kumsang ka jakua somriat panhia UN Convention on the Law of the Sea angin Ministry chuan thu chua hi kansiama International Water sa hian long khalkwal turin tuipuya zalena fam kim hanaya ramdang thunai na hnuaya diktaka register longtelaka hian tharum thua chet theina dan US sian anei lo anti hetianga Russia US laka athin rem violai hian media person ten Russia le US in car he thil theng hian ati chezualang emtia White House Press Secretary Caroline Levitt na han zona chu Caroline Levitt hian Trump le Putin te hian in zom na thuk tak le rinom tak anaya Trump le Putin te relationship hi thatakani tin achang le thung ani maseni na diktaka chuan US sian longan hathok tu te anram chunga antumanga anthu boi hi an ngai tuani chuan Russia ngai dan ani don lo ti chu achiang sa arang thayang berin Russia chuan na thok tu jongjong te ron chuazalen vek turin ha phut thung ani hetianga borak so sang tak aum chomek lai hian Euronews chuan Iran protester tele Iran security force te tharum thoa in beina hathenga heta hian protester mi somthum paruk veljat mai Iran security force ten an thatani ti an reporta mi pui thin rim na hi aso sang chojela an thil phut te Iran chuan ti hlotlin sak atum lowa Iran Central Bank ka sumhlut na chu nasatakin atlan hi mek boka hei wang hian kot thera mi pui ten boina siamin tharum thoin Iran security force tenen anin beitani hanti Al Jazeera chuan US President Donald Trump chuan hetianga in beinale tharum thona mipui laka Iran hian anei rangani chuan Iran protester te venghim turin US sipai ta chu chuak turin anin peitoni ti asoinon lea mase boina sang US hian ram sang laka anei tamlai tak ania hei wang hian Iran chuan hlau thon na anei vak lo niin a hriatani hanti Euronews in nizan zanrei lampanga report an pek dan chuan Tehran military chief chuan US president thusoi hi rang takle na takin haron changle ta US sipai ten Iran leilung ronran tumemo US ralthuam te Iran lam hoya tin ani phot chuan US chet hmain Iran chu achem hasajok dona preemptive attack anei ngai donani tin haron volet ta hani Iran Army Chief Major General Amir Hatami chuan engtiklai main Tehran laka hian Israel United States of America hian thilthra handu ngai lova mase kan drama thilthalo athen main United States a hian thilthalo atheng masadona ni hati hemi chungchanga hian Iran state media IRNA news in report an pek dan chuan nikum jun tha nisom panhi chung Israel le Iran in dona athen nuwa khan Israel in sipai hotulian engemazat chu alo thatwa tichuan tuna Iran Army Chief Sipai Commander in Chief nina chalmek tu hatami hi
Iran paramilitary Revolutionary Guard Corps ten hunrai tak chung regular military officer te kumsam thum chuang zat mai an thun huaya han dan huwa commander in chief ni na ronchale thaitu masaberani hantia tichuan Iran army chief hatami hian Islamic Republic chuan Iran ramlaka hetianga invo thaina thu an soi fo hi thil tha angai lawa an chun zom zelani chuan chanlet lovin thil ti engma chua ani don lawani ti asoi bokani tin han report tani